Poštovani ljubitelji umjetnosti, Abbas Dizarević nam se večeras predstavlja izborom od nekoliko slika svojih najnovijih radova koji su ostvareni uljanom tehnikom na platnu i nekoliko crteža realizovanih kombinovanom tehnikom. Dragi prijatelji, sada bih želio da vašu pažnju usmjerim prema radovima koji su upravo pred nama. Čak i na prvi pogled sasvim je bjelodano da Dizarevićeva aktuelna umjetnost pripada sferama figuralnog. Zapravo, u središtu njegovih slika smještene su ljudske i životinjske figure u nekom nadnaravnom prostoru, homoidno zomorfna tijela i likovi simbiozno se prepliću, a u sadejstvu sa krševitim tlom tvore kompaktan morfološki sadržaj. Dakle, kao u nekoj čudesnoj fatamorgani, iz kamene pučine onirično se javljaju neka mitska stvorenja, nalik kolosu, biku, ribi ili zmiji. Dragi prijatelji, kada se sveobuhvatno promišlja Dizarevićeva aktuelna umjetnost, ako se dublje vizualizira i analitički raščlanjuje, dolazi se do ključne sentence kojom se može dešifrovati njegovo sadržajno i nadahnuto stvaralaštvo. Tu magičnu trijadu, tri ključna pojma, to su svjetlost, materija i univerzum. Međutim, u ukupnoj svojoj slikarskoj odiseji Dizarević se, između ostalog, posebno dubinski bavi jednim od temeljnih umjetničkih atributa, zapravo fenomenom svjetlosti, njenim izvorom, intenzitetom i krajnjim efektima. Zasigurno, svjetlost jeste među najbitnijim elementima njegove magične likovne umjetnosti. Poštovani gosti, treba istaći da je Dizarevićeva kompozicija veoma prostudirana, vrlo izbalansirana i vješto ravnotežena, a fundirana je na značajnom crtačkom iskustvu. Nazivi Dizarevićevih eksplikata su poetizovani i višeznačni, ali njihovu smisaonu poruku nadjačavaju svi drugi bitni umjetnički elementi. Osim crtačkih modaliteta, bravuroznog linearizma, Dizarević posebnu pažnju usmjerava prema modelovanju malih i većih formi, koje su pretežno zaobljene i ekspandirajuće, a koje se multiplikuju i međusobno proživuju. Dragi prijatelji, na mnogim njegovim djelima javljaju se kosmogene magline i brojna sazvežđa, ali on posebno ne njeguje produžene vizure i produbljene rakurse. Sva tematsko-likovna zbivanja događaju se potpuno u prednjem planu. Na pozadinskom fonu registruju se segmenti abiotičko-ornamentarnih struktura kao simboli istorijsko-kulturnog trajanja. Mnogi njegovi radovi neodoljivo podsjećaju na izdužene bareljefe, čije oblike i forme obilato kupaju intenzivni snopovi svjetlosti. Prilikom neposredne likovne egzekucije Dizarević tanjom četkom i tamnim linearitetom globalno definiše osnovnu crtačku matricu, da bi zatim nanosio gustu i pastoznu kromatsku materiju. U sljedećim fazama on gotovo skulptorski, likidnom supstancom modeluje i slikava strukturalne oblike i forme. Tom prilikom on posebno razrađuje kromatske modalitete, razvija vrlo suptilne valerske odnose i pažljivo kontroliše vibrantne svjetlosne oscilacije. Dragi prijatelji, Dizarevićevi crteži su ostvareni kombinovanom tehnikom na papiru, a u funkciji su crni i bijeli tuš, tamni kreoni, olovke u boji, te korekturni svijetli namazi. Najvećim dijelom, gotovo svi njegovi crteži su samostalna ostvarenja, a prilikom njihove realizacije Dizarević često promišlja o svojim budućim slikarskim rješenjima. Međutim, na kraju treba naglasiti da su Dizarevićevi i crteži i slike dio identične tematsko-likovne cjeline i da zasigurno predstavljaju izuzetno čvrst i kompaktan likovno-umjetnički sublimat. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala
pažnje, potrebu da li se obratili sam autor značajna Stitareći. Želim da se zahvalim osoblju hotela Pinov Montenegro, gospodinu Ranku Pavićeviću na sjajnoj organizaciji, mom velikom prijatelju Bogu Sloviniću na ovim divnim riječima i naravno svima vama koji ste večeras tu da podijelimo ovaj jako značajan moment za svakog likovnog stvaralaca. U pitanju je onaj moment kada mi nakon dugogodišnjeg ili dužeg rada dijelimo svoje emocije i svoju intimu iz ateljeja sa vama i želim da vi ovom prilikom ostvarite komunikaciju sa dijelima koja su večeras predstavljena. Zahvaljujem još jedan.